Iya, ai ruang tamu kok, i dapur dia lo kok ngakiton-kitono ni mah. Om Saira no padi numan di cumanda kidi kumadi Amnon, mai numatidi di Amnon igitai tondu idi, miampai bino boros kumadau, kono modop miampai doho. Kasio. Tok. Ngai no padi tondu dim bino boros kumadau, tok amu tabangku, jangan perkosa aku. Kakuaan no nga ino pa itulun dot miagali dinga amoti ino pa itulun dot ioti nga aharod ipagilitan da tulun Israel. Om kada no pomosa nunu do miagali di. Nom iho nga hinggoh nundohot ay pangigitan ko tiko sosomuan ko. Om iya na pondo nga osoro do tulun dot basug dahitid Israel. Mantadidi poborosno mia kumadi raja tu isio no pom aisio mangada sekironod iho no pom patakon kumadia. Nga ay mati Amnon minakinongaw nuni pinaboros si tadi daw. Mantad ko isio no po nga lobi kagaras ko tadi daw. Ino po di tadi disedi nga numandi siyo unsamngo. Ayat kepadam 5. Intalang ngomoti di karatan di tagayoh kopio di Amnon kumadi tondu idi. Gisombo ino podihi karatan di siedi nga ayat lobi kagayoh ko it lisi tu uhang di siyo kumadi tondu. Nu kadis siyo di. Kadi daw kumadi Tamar tungag ompogidud hitih kah. Tu ino podihit kapurimanan di siyod ayat nakatali bidi nga otogod o aratan di siyo. Wah. Pohilon to ko po. Manto ko po iralaman pengkuro. Timpu na podondo nga oritandot o kito dati dot haroy tit piuhangan dot miyong Pinay. Ya, otopot ilo ni komoyon dot habis madu sepa dibuang kah. Oke. Jadi atau kay insalawon timpu dondo timpu di laid nga itinapakamon dot miuhang nga haro iti miyong Pinay nga haro himiuhang. Otumbayaan ako dot haro ipagilitan dati dot iyo kayo na pod mikaruhang nga miyong Pinay. Nga aiso pakanto na kapiyahit miyo puta pusod la. Kaubasan no pom pinsan. Haro hindo kapiyahit kotalu nga hari orang ngukud ga kanda obuli pinsan ko duo ka. Pengkuro gari terdi. Nga iri lagi iti na pakamon ay kauuhang sayra na pamintalang nga haro timpu-timpud amon nutunda tampinay ko nuno. Ino po kauuhang no nga rumikot no muhang ko no. Tok kada ko no di ko piyo-piyongon o somok ko pumuti di ko piyondo ka. Tumilambus ko no pamiyo ngayon tok miya anak mo ti Karabaw. Mamantad ko sinta karas. Ay oduhan katilambu si Kasari. Nga puji Tuhan sekiran na monopot yolo nagidagyaho man di Tamar kasyo
kada turian ay tiondo ka. Sakirana pod suhuan wi tapa i raja det ay sakirana pod kanu manansawa ako tamar kanu pakinongohan na pod di raja iri kadi tamar. Nga hi Amnon magakun. No rikot takanto ko piyot ay kumodowot balalay gajad i kulog i Amnon do hilo gi tokoy. Mantad ko di uhang di tamar irina di numan di Amnon unsamango i tamar dahilo i tadi daw. Okay. Sakirana pod ayat ngon dati imbulayad itik keluarga iti koposyon tinaruh dati pubay no. Kadim manguhat ako kapiyad ay ipangkurih da kayo ay lan lah. Bulih karid. Sakirana po miagal di tamar i Amnon nakanta harohot ay papabanar timpubay no. Okay? Miyom pinay bolo isisaot mo lahing kusay. Misuay po mo lahing tandu. Tumayan ako ay so no hit ay obuli ay so ni papabuli dati di. Nga ino pa'y pinsan pengkuro. Pinsan ko pagulo obuli ka manan sawo. Pinsan ko duo, katalu, kaapat. Pengkuro da kod opurimanan. Itinapagya kauuhang iti nga amiladman antabay bo. Kuy alimon iyo nga ay pinsan ko pagulo. Alumisano ko'y kakito. Kita ka na di pinsan no. Ay, ang alawa ibo. Haro hikapurimanan nud it. Haray ginawon siuhang. Haray ginawon nud it. Ay, sumusway.